Oh, see pall oli uuesti. Kuhu ma läin? Kuhu ma läin? Kuhu ma läin? Mis naerad? Plää küll. Mida sa teed? Okei, see asi on perses. Ma ka kas ei ole vaja. Oi. Täitsa kutsus. Oh, ja, muidugi, ja. Ma maandan. Ma võtan teise lennuki. Ai, see oli napp. Nice maandumine. Jaa. Oota, tegelikult ma ostan hängarisse ühe lennu. Viis ära! Jaa, väga targad, kurat, see ei! See pole... Ei! Mida või? Oh my god, mul monitor läks kinni. What the fuck? Oi, ma vist kukun alla kohe. Oh. Ei? Oho. Ma olen ekspert ronija. Nevermind. Oi. Oi. What me, man? Oh my fucking god. Autot. Oi. Oh. Ei mahu väravast sisse. Oi, lasin päeva. Oi. See on plaanis. Mida teeb? Oi ei. Kuidas see pihta läks? Ma ei tea, kes see nüüd on, ma pean tulema teile. No. Saad kindad käes. Ja jalanõusid ei ole. Oh my god, see on mingi BDSM maniac nagu. You know what I'm saying? Jonas! Ei! Когда вместе. Я сейчас с горки вниз Вот, сейчас 110. 120. Здорово. А, чё, выйти надо? А, выйти. Даже скажемся. А чё? Давай садись. А, Алло, я смотрел. Она просто стояла. Hm.